kajing kot jingmot kajing lan ladi ba kajing trai shitam kalapan yo buram shikat dei khatwe ngot kinong yelekai ki balala banwan ra buram ya kajalla hadien bekilai shimbenta da kajing job hakalempong pro national open kickboxing india league kabala long nadu ka khatnyau tarik uleber hadu ka khat khandai tarik hajalla west bengal laingot kinong yelekai idaniala iwanda melengam ujo pa uju nong tedu bat u Frederick Hongsen klayo ekanam jom bakum juru ka khosnam pisa ka bamar khatsan hajar tingka marwe katba ikarin judi kharkam ni bat iban kentiu yang rai klayo khor ekanam jom hadin bikilala banle bha kini kinong yelekai kilapan pawe kajing so sarong jongki banyo mi khmat ya kajalla ha kan dikorensan ka bakrau bat kilakuran shairu ya kajing long balakloy jongki bakin nang yo jing job shushu ha kajing yakop ki bansawan khamtam e ha kirensan jong ka perthei ha kaju ka porpan ya kan ne kajing job jongki lakubor bala ithoru da ka Meghalaya State Kickboxing Association kabla ai khub leker pange kini kinong yelekai now we have brought medal for Meghalaya 240 plus 6. That means we have got medal 90 gold medals for Meghalaya, 64 bronze medal and 86 bronze medal, 64 gold medal silver medal. No doubt it is this kind of profile. It is a very popular game nowadays. And I really appreciate the enthusiasm. Maybe I can go to the extent of agility also. Your agility, three of you, has really make us proud. Has really made the state of our state Meghalaya so proud that we are not far behind. As I used to say that Meghalaya, including northeastern states, which has been commented long time back, is one that of a national talent in martial arts. Do you agree with me or not? Yes, sir. We have a national talent with almost empty hand. Simple, very simple idea. Let's go and play martial arts. I can say with almost empty hand, but with God's grace, that national use, we can prove to the world that yes, Meghalaya boys. I do agree. It is not only kickboxing. Dan itu yang pihak dan kau itu tidak kan jong nilai divisi ni kamu berita habat tu hakmat ibu dengan lakan full contact di tengah body sah klik dan kalau kit long alau kita ketika full contact dengan body dengan kit dan habat tu men long close kan benda punch berda. Kaya katong jong pinamay squad. Kadang don jung thun em le se ban le kai pat skiwe ki tournament le se rofin yo biang kadang kuat ai mana yo yang lebih strong kan ada badan manipulasi ni asal sahabat kau ni kadang kam jam yo so ya kakiteng jung ada di carry jadi kagam ni nasyong sahabat kau nang dana dia ka ayo tu ye kajing le kai jumpi ajing dah ngade ka hak event ke minus 60 K1 kickboxing bat ngakan tu pala Meghalaya hima bat na team lajang dia ni hak dek kai ban sirama hakunu kur kompi kendu namar ngim dan open anda jing sia ngade ka 52 jong ka full kan dek tang bangin dan open anda jing dia kendu tang pala Meghalaya te fil awan second teke iga thong jung pinang ni sikmat bangan dia practice mah man poi cakap terang ban yo ikut nang ni sukmat kene kene first time le first MVP time jong kawaku ha pile ye le kai first time ka keting kaidahnya lah iwan dam lem no so masa apa lum paring lum daba kene ka tinsim ta jang ka de Siliguri national pro kickboxing ba ngai kenduru yai opponent hu pada para tinggi i para Meghalaya porlok ni habi alek kai bet ngim dan porlok rah ka game tang bangin ya ka game tingi habi alek bet ka balahi tang tahi ni train sistem susu bangin yo uso batya ngiman ra ya kana kene ka first time fio ye kene ka title ba first time Kang cap ai ngo bi ble pun ambut ang thau ala dan kat
kijing ya inti jongi ka ting jonga de uju poju nang tudu masang sa nak tiang ban ngale kai ru ka 61 kg K1 aga national pro boxing te aga first round akundu ya nang west bang nang Telugu ba nang bajrang ma opponent ru ba ka weight u kam de ka weight class jonga ngasu kiu la kiu be ka weight jong kibreu dem na wala taru nga yele ban la kai long ka ke game ru kalang la ya maria bam se nomor ba uru opponent jonga rum de besok la wan train sistem mengarung ala train sistem da ya poi kedua ka split decision ke bala ang bala job na kaliang jonga dem na tabat ngala la kai poi sa ka final kendo badu asam ban hakal last round kendo ai TKO gen ba knock out yo job na ya kan ka title nga semua masuk komen mah bala ara nam ya ka senang ya ka tahu lejang boleh sibun Kadang iban kerja yang baik, meningkong aku ayo play bala penyair inti na aki mereka ni kerja ni dia kai cuma, but ngangit scam ba aduh pangan full final kade ka jing dela to play, but hakane ka kickboxing India League Pro International malah dia kai ka luke minus 48 kgs event, but semi final na kundo yang ka nangyali kaya kapag na West Bengal but ngala job ka unanimous decision haka final pada ajaran kat nga poi ram haka West Bengal ye daka decision but ngaso ba minta ngatang hapan trish tom susu na pangan la penyo ya ka gold medal mo kung title belt yo Indonesia teammates ka but ngandang ya dua you play pan penya itu ya kan kejeng ya ka Sama concert mengalahkan kamu po to mic ni yes ta mengalahkan ke 51 kg kilo de kaba de ha hospital de nama long ngap prepare kan ni ngah simnai ni ate we no let's say ban se ngam stu ba ban pa yo experience kadai first time first time pa yo experience ba de antri sistem bangan yo kontak ma ga gold medal Teng cuma ubaya ke pun masuk masak saya semua saya jadi straight dan nengkong nggak ingo yo play bala di Sumar ini nadu bangi dami ini nasional pada adu voice desa sekali kali cuma saya West Bengal mo adu bangi ada konpai sini tim nak nggak ada itu ya isar ke mo bala dot kalam ini batu senior jongi mo batik kongwer ni ai play ti bagi la idam lang bati nadu pestang hadu panda dek jog ni temen de hajing sha ngaro ngala lekai haka 54 kg de hadu te ngam yo kan lekai nama ngimbiang hagiar de ni la persangwat na tu persang pan tu dari kapor yang ni kapor yang kam syasyo itu ngala sa disqualify no ila jingla kai jangan jingsa ngam pen lekai pada openan jangan pok skim ke mairo ila kwa hiban ya lekai ke tu ila sa kapor kam absu yang apa lekai badi de santai desmu Katanya di sini stamle, masih masa estisya lagi umpannya stay. Dan alit fight stay dia kayak ban 51 kecil. Jadi kalau kick, lekai stay lekai batu international pia. Dia kena balak, tapi dia kena balak di international pia. Yang apa ya, Bayram kapan ni? kila koi final Dari final, tambah kon
international PR pa kadega fast ball tentang penting kun tengah kalau long keba kalau lihat tengah ini tambah debat ubah atau kalau asyam sistem yang ada tamangan saya persiang mangan mak ban mereka mereka match pat kan saya lau mencop itu kan tengah tay Abang kongnya ngai mau beli hang Kamu apa tu mai? bala don dekat ni tahu nak segi mana lah ni kenal ni kadikasi dua ni pergi stay ketemu jangan di betul cover masang asa untuk main krem blok tu tiga benih kongnya ngai aku beli sasan berapa yang coach kembali coach ada di sini Aris Lorenzo Warjadi ay satu hal baru dekat kami kami ni kena jam menikam kejam kena ada presiden joki ada ambil kejam presiden joki kejam kira kena jongi para bar kilang di kibla kere bakai hanu ru amar baki mission hak practice presiden lagi kejam presiden joki bisa yo ini so kejam ru anda ongi badai nanga bajok ne anu biu di sistem joki di gading dan kat blay bani ni kong di blay dan kat ni kelam blay ngam pais ni jam blay ai ni sam ini apa kam hak sam pada nutrition ai ko shi Tikum no pi ke jing yele kai jong ki ne khana jong i bat ia compare bat ki bai ki na ki bai ki jela kena jongi bagi pergi jela ki pheri ni banyak kerana kata di santar ki jongi hi ada ni prestam santar jongi nomor andai ma bang abang yung nu zat benriu ne nu karne amba akhbar ibu jong kasih ni kan santar mangi tong kibun ki bisi tong unati su kan santar ke ngamde bang abang yung no ni santar mangi ila dari prestam anyo dekat abaya compare bat ka jing jrong bat ka kamdan ching e ki khana jong i ya kejinjrong mah kong dah kejinjrong gadi tang kejinjrong jengkar kejinjrong gadi tang kejinjrong jengkar apa nilong teknikal ni tristam nila baik panjang ya unu penanne kan unu ko napo kada penusuk pusla blok ban kamu apa tu mai ndel ngabat kumu general secretary jong kementerian sedikit sim founder member jong kan founder general secretary juga Nuclear Sticky Boxing Association. Kenapa aku beli berada dekat ni. Naduk begini, nak kena kejakah, naduk begini poin yang sebenarnya kejakah dalam isu kawasan. Tentang aku beli presiden ini, tunjuk ini Pak Sam drive di Jogja tim revolution. Mana aku beli tu, yang ini player jomni. Lain ai bahai lain sistem aku beli ba bentik dalam sembilan lagi pilih kena kai pun coach ya sintiau hai ti benyalam aku berpilak benyalam kai kamera ini jenis kai jadi pilih kena kalau kena ba anak kilaya sistem mah kini belayo penyelesaian ini poin itu ke final itu job ini dia pun kembali ke bapak ini kembali siapa mah nomor benar ya punya pun berarti opening bit dan bukan ini dia pun berarti opening ada di internasional ada di dangla penting kan nah ini jadi kalau internal okay it's a huge pleasure to announce with flying colors whereby 3 has managed to be at the top wherein they are able to be the champion and receive the title. They have also been awarded the second place with the trophy from the World Kickboxing. Just to know the field, I would like to announce the
a renowned fighter in terms of striking, and who is now a champion in the Pro National Open Kickboxing Indian League held at Siliguri inside the shopping mall, where they have competed against some of the best in the country, and they have become champion, taking away the pride from those who have achieved it earlier. So number one, I would like to call Frederick Hansen. He is our winner. Also, I would like to call Joko Junang. Daniela Melenot in the women's minus 60 kg in the K1 bout.